Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kipat ba ka sora min ha ka shpotrik ujiliu. Kishimbenta ha ka rali ra jingsuk ha ka than sora baro kwe. Kipat ba sora kilaya lumlang ban pelong ka jingsngolem ya uraja Raghuvanshi ublasha penyap ha sora. Da ka ba pelong da ka jingthang mombati na candlelight vigil ha side sopen bat la pelong ha ying dorbar jong kishnong side sopen. Ya katay karali lasdang bat penya na office yung dorbar ka hima sora, laya tawyar ya kayo sora bat penkut haying dorbar hall side sopen. Da ka jing penbut nam sniu jong kilat kubor, ya kathan sora bat ya kaying kasem, uraja Raghuvanshi bat kasunam. Kabla shim ya ka jing im ulok jongka bat bret shajan kshad way saudong, kenro alyang. Nagaliang kipat sora kilapan pau kajing ngolem bar kajing thang mambati ya kabalayalam da usim kahima sora usim kena u MLA ka sora u Kevin M Limngam u MDC ka sora u Titas Darwell Khan ki sordar shnong bad kipat jongkate ka dong kathan lala ban sakhi ru bahagate kajing yalang badon katu katni ru kinong jongokai perthei ki badai na ki wipat ki jala jungkari India ki shimbentalang ha ka candlelight vigil. Hashwa kate lapelong ya ka jingyalang balayo jingkran na MLA kinong yalam jungka kam jungok kai pathe ka sora. But kumju ya ki wei ki police officers हमने हपो सरा police station आई खुबरे रु kumju ya ki dikhot jam ka SDRF but kumju ya ka NDRF Guwahati Bahagine kitayo kibradem ila do tia do dem bantri met ban CM na kalian ka jongki ban persang man conduct ya kani ka search operation ai khuble rukumjo ya ka sarkar jalla hapo ka jalam jong menteri rangba bar kumjo e sembur menteri rangba pada pe ya ka tanat kampoye ki ba hapo ka jalam ka jongki bar kumjo hapo ka jingai men sim ka jongki kani da sisa kelalong kejinjok ke bakrau. Masun simro kani galat banai kublai kerpang ya kita kikun samla ki laingut ki tourist guides. Ki praai ka kulu bobet bobiang nagbenta ki pulit ki jongi bakin yo panyat chakmat ya ka kam ka jongki. Hoi ya ki tourist guide association ya ki sora taxi driver association. Yo iro ikabanji snok tilang Jong ki West Jante Hills District Adventurous Association ki balawan banya snok tilang berkumju ya ki snong ki bofer ki bahaki nigi altayo ki bladep ki blai kata ka jini snok tilang nagabenta ka sopta berkumju ya ka jella badiga thanyi berkowe mangiyo I da sisa ya ka jinsin cha pinto brea ka babun hakini ki altayo ki badan. Nasana ai kubre kerpang ya ipail Freeman CM do organize kerpang ya kani ka peace rally. Pata peace rally ka jingmu ka bahak madu di sauthu panagalyang ka jongi ni don ban penremjur ya ki media houses berkumju ya kato ningot ki bre ki propinto brea ya kani ka jella bakhamta me kani ka than sorahi jongi borokowe. Bagi sauthu hakini gis Hennen damit pat hennen step ngayo I lingba kita pathai kubor bakatun ni media houses kita tender ya ka apology statement na kalyang ka jongki bani sauthu bakani kadai ke ek ka panagalyang ka jongi ni sauthu bakum ki brero shwaban pinni ya kinu ki kubor lani ban pin sapriang ya kinu kubor ni don kam banwa dru rinkat ijipichisha Badelo taka benda banagalyang ka jongi hoy iso kumen shika de baka jinga trailang ka boborba ka banagalyang job hero kum ki paida pila ai men CM hagini isni ki blada ka ai men CM ya kini ki police officers ki jongi ban pilong baka tu ka kubor ka bami henen ka sni kalalong ka pa job ya paro lang endre ya kani ka por ka bamentaro nga shim gani gala ban pinpao ya ka jing solem ya Mr. Raju Raghuvanshi Bladu ya Kemensim ke Bokoldor
Boplay on ai ya ka jinja thai ka bopam jikut ya ka mensim ka bokoldor ka jangu palaju upor boplay non ringkat on ai ya ka jimpet tengen khamtam ya ki bhaing masam ki bomarjan ngayang ni haji sya kabenta jonga di ban ai okay word of thanks tamang atrai ki baro hoit ki lai ai khublei lot ya ka badon kamru mo kat kan ni kating ja sora kaba nadu ketua arflai tarik hadu khandai tarik mania thu efi map trai kendra ngasi ong ba ki khasi jongi te ki numle te kum kan ni kam ten rei pimla bentip crime is a crime di tak hadu menen khandai tarik ba nadu arfulai hadu khandai tarik ngatrai di tang manga bar hot ipai nong sora gilong tension bagintip kan long kumno ngidi ban aingu yu try kan ran u e de gari sora bat kumbong kitu ginong kren hamat ngimdei gibri giban le kum ni kam khaksan snem mentang ila pediang ya gibri giban abar daka akor ke buram bat ngasi ong gumni hakajing trejong ai kan ikam haksan snem ngalap bagi turis kiwan arsin laisin mendai tang sisien kiwan arsin laisin nak daw jong ke jing itiang jong kamarian jongi kabaar kedai hospitality jong kibriu ka akor ke buram ka bangi pediang gibriu gibanabar kini gidi gidaw artli ke bangi ong haktin pareng we always get repeated guests. Kumulay sibuan ng sora. Jaka ako ang buram at kajing nang jong piban pediang ng gibri gipanabar. Ngayang hang ni ban ay kumulay hakapay bagan di ka program. Ka jing ay jing mot bangin yalum kruy menta kasi kawan na SDO. Hapor bingilong ya ka meeting hapo so subdivision. Jing ay jumot jeng i gede ban pelong ya ka night vigil ya ka bangilaya pediang hatu kasingi menen kasingi mi gijing ay jumot bangin ya rally te kadi ka kam ka ba kia nomor ba kumno hapo sisingi asingi nomor kiong ni hap pelong baik la cai kasingi nomor la sisingi gede ka yoba kamde ka basuk tingai kublai nikong ning syap ya SDO iba ay kan ka idea banle ya kan ka kam menta kasingi nantai gitu kilong keme kilong kapa ki basmo khia nam ta kasora hadian belajar kum tu hadian bela syak pun but nam tangba menen kami ngayo ki phone call ki ong balai pin hap ya rally baningkong why do you have to vent your anger balai bi hapan pun iya jingdong jong fi wa nga pia sutu bakla karali la sai gasngi kan mau ha kadai ban ya kinong sora ki badon akor don burom bat kadai ka peace rally kamdai ka proses rally nang ta yu shu ko ka phone call kong ni kat hadu ban yali ya thang bombeti tu si tem sulang ngonga pidi ban kan mau bahagan ni ka jingja kadai ka mensim brio ni me khen shu udai na udai nang ta udai jat ban riu yu a soul has been lost hagari sora kanijing thang bombeti menta kasi it is only that we have to pay respect for the departed soul so bahawa ya so bakla wat ya tiang ban nakani ka rally le si laban mi gijing kulmar ban ta shu ya tourism masora ndrei kan mau nong sora ko baong manu mane ka jing ya rally idon ni ka dur bi tiang ndrei idon ni ka sur ban snow nang tangi don kemensim ru ban snow namta kemensim brio ti nang ni sakmat bak ba itanan entah kasing ngala WE tapi hapo media cing step gini media amta ru oh keren pat ko cing keren juga rami sarang kan mau ha kambab haru klemat keren pat ko lapau keren seniru pat ko lapau nak tak daw nga hapon lang ban husiar ha entah nang ni sakmat ndai et nang hakaktin re hakam bangili ru te